Dobar dan, dragi gledalci. Danas ću vam pokazati kako staviti klip na YouTube. Ovo će biti prilično brzo i lako. Prvo morate da imate svoj e-mail, znači svoj account. Posle toga uđite na spremi. Znači, ako uđete i izaberi datoteku, onda će vam se pojaviti neki klip iz vašeg kompjutera. Evo, ako imate samo pesmu, ne možete da stavite zato što morate da stavite sliku na nju. Ako napravite pesmu iz FL Studio 11, morate staviti sliku na nju, a to se radi uz pomoć Movie Makera. Daću vam link za download i pogledajte kako se to radi. Posle toga, znači to ako ne može, onda probajte, ako želite onda da snimate, onda snimanje web kamerom, to se odmah se snimate, projekcija slajdova sa slikama, slajdovi iz napravljaju što se, to je lako, uređivač video snimaka, to ako želite nešto da izmenite, Google Plus, Hangouts, Mail, to vam ne treba i to je bilo to lako. Poslije će vam se uploaduje gore, treba vam prilično dosta vremena treba da se klip uploaduje. Posle toga možete da napišete kako da se zove klip, pa da će nešto da bude ispravno dobro. To bi bilo sve. Doviđenja.